bwega sana murithire wa Meru TV kaire tuwingi ndongi kana kagita kange kega kara twina mbere kwa Madam Faith. Yes, nikuona we sasa wa makabisa. Karibu sana. Kaire murithire wa Meru TV tukiambiria kengo tukiambagiria bwega. Bwega murithire wa Meru TV bwega sana ingatho nyingi tucokia ntuboto akanya kangi Jumatano endongi Jumatano tili ku master adult friendship. And it witete ntukuire but women twendete kwa celebrating. Yes. And you can see my Valentine is out there. Bwanda ona ngatheti ni bamwe bakiuga ibaringirete ntiyange makome muno bari gwita kuongerwa ntiyamenye imbira kiwa kwa don't want love. Yeah. Tikwenda mantu. Antu batikwenda kwendwa kana batikwenda kwendana. Why are we changing the laws of nature? Jau tukari jau unazama ingi mutegete. Thank you very much. Bwega sana. Thank you murithira Meru TV watanena ati ni kumathaino mwanketha rara rivetu kengo twina mbere kwa tukeragia mantu maingi na thina mbere ku kimenyaga njira mibi mwanya cia ku master wendo na munukire anabani ni anatatio anatabaramse anataba Kenfrey directors bakwa twina mbere kwigua tukimenyaga mantu mabati kwina mbere kwigua ukarakara ngeta mbere mama da Faith retu kwewe tukeragira mantuma ku master chore bwa ana baba nini imbi yoyo ngo tukwariri na maybe mtu abatiri kwewe kimenya muchore oyo no uri ko batiri kwewe kimenya uchore ukathi mwanga ku ata. In fact naro tutearirie mantu za uchore turearirie how do you understand your relationships. Yes. No, so many times after 20 years relationships they change. And about when abona most of them they are alone. Why? And whatever about college, for example, they have left that group